Meu nome é Isabella Torres, e durante 3 anos dirigí o taxi pelas rúas de Madrid. Nao era o trabalo dos meus sonos, mas pagaba as contas e me daba unha certa liberdade. Gostaba das noites, cando a cidade ficaba máis calma e as persoas entraban no meu carro con súas historias, seus segredos, seus silencios. Era unha noite de chuva en Malasaña. Outubro, acho. O tipo de chuva fina que mola devagar e deixa tudo como aquele brilo estrano sob a luz dos postes. Era moase 2 da mana cando recibí a chamada. O pasajeiro na calle del Espírito Santo, vem no Coracao do bairro. Cheguei en 5 minutos. O home estaba parado debaixo de unha marquise antiga. Usaba o sobre tudo cinza e seguraba unha mala pequeña de couro marrón. Cando entrou no carro, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Nao era ruim, apenas diferente, como libros velos misturados con chuva. Boa noite, iu dise, ajeitando o retrovisor. Ele me olou a través do espelo. Tina olos escuros, fundos, daqueles que parecen carregar moita coisa por dentro. Debía ter ans 40 e poucos anos, tal vez 50. Era difícil dicer. Boa noite, senorita, respondeu con voz basa, educada. Para onde vamos? Ele hesitou. Pasou a mao pelos cabelos molados e dise algo que me pegou de sorpresa. Calle de San Vicente Ferrer, número 47. Francia testa. Con eco Malasaña como a palma da mina mao. Cresci aquí, andei por cada esquina, cada biela. E aquel endereco, alguma coisa estaba errada. San Vicente Ferrer, 47, repetí. Sim, ten certeza? Esa rúa Nao ten ese número. Baixo ateo. Por favor, ele me interrompeu suavemente. Só me leve a tela. Iu explico no camino. Temo unha regra que aprendí cedo. Nunca discuta con pasajeiro. Se ele quer ir para algún lugar, voz eleva. Mesmo que Nao faca sentido. Entao liguei o motor e saí. A chuva ficou máis forte. As rúas estaban vacias. Apenas algúns carros aquí e ali. Peguei pela gran vía. Depois virei en direcao ao bairro. Ele ficou en silencio os primeiros minutos, olando pela janela como se estivese procurando algo. Voce conece esa regiao? Perguntou de repente. Nasci aquí, respondí. Mina familia sempre morou en Malasaña. Ele sorriu, mas foi o sorriso triste. Entao voce debe saber que os lugares mudan. Ás veces rápido demais. Nao, respondí. Continuei dirigindo, mas aquela frase ficou ecoando na mina cabeza. O número 47 existía. Continuou. Há moito tempo. Era o predio pequeno, 3 andares, como unha porta azul desbotada. Ficaba entre unha zapataria e unha mercearia. Olei para ele pelo espelo. Cando foi iso? 1987. Senti o frío na espina. Iso foi a huase 40 anos. E usei. Parei en o sinal vermelo. A chuva batia no parabrisa con forca. Vireime para atrás, encarando o pasajeiro. O senor está procurando o lugar que Nao existe máis. Ele segurou a mala con máis forca e asentiu devagar. Estou procurando alguén. O sinal abriu. Voltei a dirigir, mas meu coracao estaba acelerado. Já tive pasajeiros estranos antes. Gente bebada, gente triste, gente que choraba no banco detrás me explica cao. Mas aquilo era diferente. Quen? Perguntei. Ele demorou para responder. Meu nome é Diego Ramírez. En novembro de 1987, iu tina 22 anos e estaba noivo de unha muller chamada Clara. A gente ia casar na primavera seguinte. Súa voz ficou máis basa, uase o sopro. Naquela noite, briguei con ela. Foi unha discusao boba, coisa de jovem orguloso que acha que ten razao en tudo. Ela saiu correndo do apartamento, desceu as escadas chorando. Iu fiqueila encima, esperando ela voltar. Mas Clara nunca voltou. Engoli seco. A rúa estaba escura, apenas a luz amarela dos postes iluminaba o camino. O que aconteceu? Ninguén sabe. Ela simplesmente desapareceu naquela noite. A policía procurou por semanas, meses. Questionaran todo mundo no bairro. Nada. Como se ela tivese evaporado. Parei o carro na calle de San Vicente Ferrer. Olei ao redor. Lojas fechadas, predios antigos misturados con construcoes novas. Nao tinan en un número 47. Senor Diego, comecei. Iu sei o que voce vai dicer. Ele me cortou. Que iu debería ter superado. Que já se pasaran décadas. Mas tem noites, como esa, en que nao consigo parar de pensar. Ese ela voltase? Ese iu tivese ficado esperando no lugar certo. Saiu do carro antes que iu pudese responder. Ficou parado na calcada, olando para os predios, a chuva molando seu sobre tudo. Desliguei o motor e saí tamén. O que o senor está facendo? Perguntei, me aproximando. Ele apontou para o espaco entre 2 edificios modernos. Alí, dise. Era alí que ficaba o número 47. Olei. Tina apenas o pequeno jardín, algúns bancos de madeira molados. Nada máis. De
Derrubaram en 1994, continuou. Construiram o estacionamento primeiro, depois tiraram e ficeram esa área. Mas eu aínda lembro. A porta azul, as janelas con grades de ferro, o cheiro de pao da padaria ao lado. Ele se virou para min, e vi lágrimas misturadas como a chuva en seu rosto. Voce acha que sou louco. Balancei a cabeza. Acho que o senor está sofrendo. Diego se sentou e mueme dos bancos molados. Deixou a mala ao lado. Senteime tamén, sentindo a chuva fría penetrar na mina jaqueta. Depois que Clara desapareceu, mina vida virou o pesadelo. Nao conseguí trabalar direito, perdí o emprego, me afastei da familia. Durante anos, fiquei obcecado en encontrala. Procurei en hospitais, abrigos, conversei con médiums, investigadores particulares. Gastei tudo o que tina. Ele olou para o ceu cinza. Até que o día, 10 anos depois, recibí unha carta. Sem remetente, só con meu nome. Dentro tina unha foto antiga. Era Clara, sorrindo, na frente daquele predio. No verso estaba escrito: estou ben, nao me procure máis. Perdóeme. Meu coracao apertou. Era a letra dela. Era. E o senor acreditou. Diego fechou os olos. Quis acreditar. Precisaba acreditar. Entao parei de procurar. Me mudei para Barcelona. Tentei reconstruir mina vida. Casei. Tive unha fila. Trabalei en unha escola. Fingí que aquele capítulo tínase fechado. Mas nao fechou. Completei. Nao, admitiu. Mina esposa morreu a 2 anos. Cáncer. Mina fila mora en Londres agora. Tem súa propia familia. E eu fiquei socino con todas esas preguntas sen resposta. Ficamos en silencio por o momento. A chuva comecou a diminuir, virando apenas unha garoa leve. Entao o senor voltou. Eu dise: volto toda vez que poso. Sempre na mesma data. 15 de outubro. Foi o día que a perdí. Olei para a data no reloxio do meu celular. 15 de outubro. 2:30 da mana. Ja é o día, murmurei. Ele asentiu. Todos os anos. Veno até aquí. Fico sentado neste banco, olando para onde era nosa casa, imaginando que tal vez, apenas tal vez, ela apareca. Sei que é ridículo, mas é a única coisa que aínda me mantén vivo. Algo dentro de min se partiu naquele momento. Jatina ouvido moitas historias, tristes no meu taxi, mas aquela era diferente. Aquele nao estaba procurando o lugar. Estaba procurando unha resposta que nunca viría. Senor Diego, comecei devagar. O senor ja pensou que tal vez Clara nao tena fugido, que algo pode ter acontecido com ela. Ele me olou como aqueles solos fundos, cansados. Pensei en tudo, absolutamente tudo. Accidente, crime, amnesia, morte. Mas aquela carta, aquelas palabras. Perdóeme. O que ela quería que eu perdoase. Abriu a mala de couro. Dentro tina fotos antigas, cartas amareladas, o añel de noivado e unha caixina vela. Pegou unha das fotos e me mostrou. Unha muller joven, de olos claros e cabelos escuros, sorría para a cámara. Usaba o vestido simple e se seguraba a mao de o rapaz Diego, obviamente, moito máis joven, con cabelo cheio e rosto sen rugas. Ela era linda, e o dise sinceramente. Era a persoa máis incrível que ja conecí. Inteligente, engracada, sonadora. Quería ser profesora, adoraba música, pintaba cuadros nos fins de semana. Tinamos planos, tantos planos. Ele guardou a foto de volta. E eu destruí tudo con meu orgullo estúpido. Se eu tivese corrido atrás dela naquela noite, se tivese pedido desculpas, nada diso teria acontecido. O senor nao sabe diso, falei con firmeza. Nao sabe o que estaba na cabeza dela. Nao sabe o que ela estaba pasando. Diego balancou a cabeza. Eu debía saber. Éramos noivos. Íamos pasar a vida juntos. Respirei fundo. A chuva tina parado completamente agora. As nubens comecaban a se abrir, revelando algunhas estrelas. Poso te contar unha coisa? Perguntei. Ele acenou que sim. Cando eu tina 17 anos, mina mae desapareceu por 3 días. Simplesmente saiu de casa e nao voltou. Meu pai chamou a policía. Ficamos desesperados. Achamos que tina sido sequestrada, atropelada, que tina perdido a memoria. Fiz unha pausa, lembrando daquela semana horrível. No terceiro día, ela voltou. Estaba ben, apenas cansada. Dise que tina precisado pensar, que se sentiu sufocada e pegou o tren para unha cidade pequeña no interior. Ficou en o hotel barato, andou pelas rúas, comeu en restaurantes o cina. Nao ligou porque sabía que se ouvise nosas voces, voltaría antes de estar pronta. Diego me olaba atentamente. Meu pai ficou furioso. Gritou, chorou, dise que ela tina sido egoísta. Mas si o entendí. Ás veces as persoas precisan desaparecer o pouco para conseguir respirar. E nao ten nada a ver como amor ou como as persoas que deixan para atrás. Ele ficou quieto, procesando minas palabras. Voce acha que foi iso.
iso? Que Clara só precisaba fugir. Nao sei. Mas tal vez ela tena saído correndo daquele predio e percebido algo sobre si mesma. Algo que nao tina nada a ver como senor ou como a briga de voces. E tal vez nao tena conseguido voltar porque sabía que tudo mudaría. Diego pasou as maos pelo rosto. Mesmo así, ela podía ter medito. Podía ter explicado. Podía, concordei. Mas ás veces a vida nao nos dá as explicacoes que merecemos. E a gente precisa aprender a viver con iso. Ele abriu a boca para responder, mas parou. Ficou olando para frente, para o espaco beicio onde antes ficaba o predio azul. Sabe o que é máis engracado, dise depois de tempo. Neses 38 anos, construí unha versao dela na mina cabeza. A Clara que iu perdí virou a ser unha santa, perfeita en todos os sentidos. Mas a verdade é que brigábamos bastante. Ela era teimosa, iu tamén. Tinamos diferencas, discusoes sobre coisas bobas. Nao era conto de fadas. Sorri levemente, nenun relacionamento mas era real, continuou. E iu joguei tudo fora por orgullo. O senor era joven, argumentei. Tina 22 anos. Jovens facen besteira. Ele finalmente sorriu, sorriso pequeno más genuino. Voce sabia para alguén tao joven. Teno 30 respondí. E dirigir taxi te ensina muita coisa sobre as persoas. Ficamos sentados alí por máis algúns minutos. O bairro estaba completamente silencioso agora. Apenas o san distante de carro pasando e o pingar da agua da chuva escorrendo pelos telados. Isabella, dise de repente, poso te pedir favor. Claro. Ele pegou a mala de couro e a colocou no meu colo. Quero que voce fique comiso. Arregalei os solos. O que? Nao. Iu nao poso. Sim, pode. Saos o fotos, cartas, memorias antigas. Pasei 38 anos carregando ese peso. Está na hora de deixar para atrás. Mas esas coisas sao importantes para o senor. Diego balancou a cabeza. Foram importantes. Agora sao apenas lembretes de tempo que nao volta. E iu percebí algo esta noite, conversando con voce. Percebí que nao estou procurando Clara. Estou procurando o rapaz de 22 anos que iu era. E ele tamén nao existe máis. Segurei a mala, sentindo o peso do couro velo. O que o senor vai facer agora? Ele se levantou, ajeitou o sobretudo. Vou para casa. Vou ligar para mina fila a mana. Vou visitar mina esposa no cemiterio e finalmente falar con ela sobre tudo iso. Vou tentar viver o tempo que me resta sen ficar preso no pasado. Levantei tamén. Ten certeza. Nao, admitiu, rindo baixo. Mas acho que jae comeco. Caminamos de volta até o taxi. Ele abriu a porta do pasajeiro mas nao entrou. Quanto iu debo? Perguntou. Nada, Isabella. Nada, repetí con firmeza. Esa corrida é por mina conta. Ele pareceu querer discutir, mas apenas asentiu. Estendeu a mao e a apertei. Obrigado, dise. Por me ouvir. Por nao me achar maluco. Por me facer lembrar que aínda sou humano. Vai ficar ben? Perguntei, preocupada. Vou. Pela primeira vez en moito tempo. Acho que vou. Ele comecou a se afastar, as maos nos bolsos do sobretudo, caminando devagar pela calcada molada. Depois de algúns pasos, parou e se virou. Isabella, unha última coisa. Sim. Voce dise que súa mae desapareceu por 3 días cando voce era máis nova. Dise. E ela voltou. Voltou. Ele sorriu. Aquele sorriso triste de novo. Que sorte a súa. E entao continuou andando, até desaparecer na curva da rúa, engolido pela neboa da madrugada. Fiquei ali parada por tempo, segurando aquela mala vela, sentindo seu peso entre meus bracos. Depois entrei no carro, coloquei a mala no banco do pasajeiro e liguei o motor. Nao voltei para o ponto de taxi. Fui directo para casa. Era moase 4 da mana cando estacionei na frente do meu predio. Subí como a mala, entrei no apartamento pequeno que dividía con mina gata, Luna, e acendi as luces. Sentei no sofá e abrí a mala. Tina decenas de fotos. Clara na praia, Clara pintando, Clara segurando sorbete, Clara e Diego abracados en frente a unha fonte. Cartas de amor escritas a mao, ingresos de cinema, cardapió de restaurante como anotacoes nas margens. Unha vida inteira guardada naquela mala de couro marrón. No fundo, encontrei envelope sen nome. Dentro tina outra carta, mas esa era diferente. Era nova, escrita en papel branco común. Abrí eli. Querida Clara, hoxe faz 38 anos. 38 anos desde que voce saiu pela porta azul e nunca máis voltou. Pasei metade da mina vida te procurando e a outra metade tentándote esquecer. Mas acho que finalmente entendí. Voce nao me debe explicacoes. Voce nao me debe perdao. A vida simplesmente aconteceu e nos levou para caminos diferentes. Espero que tena sido feliz, onde quer que tena ido. Espero que tena encontrado o que estaba procurando. Cuanto a min,
sim, vou tentar encontrar paz, vou tentar perdoar a min mesmo, e vou deixar voce ir de unha vez por todas. Con amor, sempre, Diego. Lágrimas escorrerán pelo meu rosto. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de volta no envelope. Nos días seguintes, tentei encontrar informacoe sobre Clara. Procurei en arquivos antigos, falei con persoas do bairro, olei registros policiais. Nada. Era como se ela realmente tivese evaporado. Mas encontrei algo sobre Diego. Ele tinha sido profesor de matemática en Barcelona por máis de 20 anos. Casou en 1999 con unha muller chamada Teresa. Tiveram unha fila, Lucía. Teresa morreu en 2023, como ele tina dito. Guardei a mala e mueme armario. Nao parecía certo jogar fora. Aquelas memorias pertencían a alguén, mesmo que ese alguén tivese decidido deixalas para atrás. 3 semanas depois, recibí unha ligacao. Era o número que Nao conecía. Aló, Isabella Torres, unha voz feminina do outro lado. Sim, sou eu. Meu nome é Lucía Ramírez. Voce coneceu meu pai, Diego, algunhas semanas. Meu coracao disparou. Conecísim, como ele está. Houve unha pausa longa. Ele morreu a 5 días. Ataque cardíaco en cuanto dormía. Foi rápido, sen sofrimento. Senti como se alguén tivese me socado no estómago. Sinto moito, conseguí dicer. Obrigada. Iu, encontrei seu número entre as coisas dele. Tina unha nota dicendo, Isabella, a motorista de taxi que me ajudou a deixar ir. Nao entendí direito, mas achei que debía ligar. Fechei os olos, tentando controlar as lágrimas. Seu pai era o meme especial. Era, concordou, a voz embargada. É moito triste. Pasou a vida inteira preso ao fantasma. Mas nas últimas semanas, percebí unha mudanca nele. Parecía máis leve, máis en paz. Nao sei o que aconteceu naquela noite, mas obrigada. Obrigada por ter dado iso a ele. Conversamos máis pouco. Ela me contou sobre o funeral, sobre como tina sido crecer como pai emocionalmente distante más amoroso, sobre como ela mesma estaba tentando procesar aquela perda. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá por horas, pensando en tudo. En Diego, en Clara, naquele lugar que nao existe máis, naquela historia sen final. Peguei a mala de couro novamente. Olei todas as fotos, li todas as cartas. E en Tao tomei unha decisao. No día seguinte, voltei a calle de San Vicente Ferrer. Sentei no mesmo banco onde tina conversado con ele. O tempo estaba limpo agora, o sol da tarde iluminaba as rúas de Malasaña. Peguei o añel de noivado da Caixina vela. Era simples, delicado, como unha pequeña pedra que brilaba a luz. Cabei o pequeno buraco ao lado de unha árbore próxima e enterrei o añel ali. Nao era o túmulo. Nao era o memorial. Era apenas unha forma de fechar aquele círculo, de deixar que aquela historia finalmente descansase no lugar onde tina comecado. Voltei para casa e guardei a mala novamente. As fotos, as cartas, as memorias, tudo ficou ali, protegido, mas nao esquecido. Oje, cando dirijo pelas rúas de Madrid, principalmente nas noites de chuva en Malasaña, penso moito naquela noite. Penso en como os lugares mudan, como as persoas desaparecen, como carregamos pesos invisíveis por anos sen perceber. E penso en Diego Ramírez, o pasajeiro que me pediu para ser deixado en mueme lugar que nao existe máis. O mem que pasou hace 40 anos procurando por alguén, apenas para descubrir que estaba realmente procurando por si mesmo. Ás veces aínda paso pela calle de San Vicente Ferrer. Paro enfrente aquele jardín, olo para onde era o número 47, e me pergunto sobre Clara. O que aconteceu con ela? Foi feliz? Está viva en algún lugar, con súa propia familia, súa propia historia? Nunca vou saber. Ninguén vai. E tal vez seja así que debe ser, porque algunhas historias nao ten final, algunhas preguntas nao ten respostas, e algunhas persoas entram na nosa vida apenas para nos ensinar que está tudo ben deixar ir. Diego me ensinou iso naquela noite chuvosa de outubro. Me ensinou que nao precisamos de todas as respostas para seguir en frente. Me ensinou que perdoar a nos mesmos é tao importante cuanto perdoar os outros. Me ensinou que os lugares mudan, as persoas mudan, e nos tamén precisamos mudar. E cando finalmente mudamos, cando finalmente soltamos o que estábanos prendendo, aí si me encontramos paz. Esa é a historia do pasajeiro que me pediu para ser deixado en mueme lugar que nao existe máis. Unha historia sobre perda, sobre amor, sobre como o pasado pode nos asombrarse deixarmos. Mas tamén é unha historia sobre esperanza, sobre como nunca é tarde para deixar ir, sobre como o encontró breve como estrano pode mudar a forma como vemos nosas propias vidas. Toda vez que entro no meu taxi agora, olo para o banco detrás e me lembro dele. E espero que, onde quer que esteja, ele tena finalmente encontrado paz. E espero que Clara, onde quer que esteja, tamén tena encontrado a súa. Porque no final, é
iso que todos estamos procurando. Nao lugares, nao persoas, nao respostas. Apenas paz.